Babi ba One Freestate TV re ntse re betsa hape le nako nyana jole tjena re ntse re fela bonjo comment ça va jole ka re papadi tsena tsa AFCON di ntse di tswela pele kapa jwang kgetsi daka ya hle re a dumedisa mo ho hlamo ka tsa mo buile lona teng kapa mosebetsing kapa lapeng re a amohela nete fela he ka mogolotsi le jwala technique tsa rata la masena ke le sogo motsiri ka tsena jole le na moeketsi Tupa Kampunye ba etsa bonete ba hore ka nnete di hla di le tala di le hantle bakeng sa mahlo a hao ha re ke le le heta fleng ya rona ya ditaba tsa dipapadi ke le ga hlalosa wena moya ka motle se le lekeng ha ro amohela me ke mana mo teng papadi tsena tsa 2023 AFCON di ntse di tswela pele minute fela he mahlo boholo a shebile jole hlopeng sa naha sa Afrika Borwa mantsibeng a letsatsi lena la kajeno a to feta mono papading ena ya cricket re shebile jole ha ile re hlopa se kgethilwe sa mafumadi bakeng sa dipapadi tsa boemong bane ba matjhabeng mme o ntse o pola re setse fela he matsatsi fela a mmalwa bakeng sa papadi tsena tsa under 19 tla be di thagwa ka ro province ena ya Free State ka parkareng ka rona ha kena ya Afrika Borwa Mmelelo polang ya matjhaka Gatebe o ile kena le bokgosong la bopaki maobane mo teng ana bolela ha sena molato ha e mong yena a ile a nyahlatso a fumana jwalo ha o nyahladitswe diqoso kgahlanong le yena a te ba tlosiwa ka mogalefu la re itumetse madibeng ba mogojaneng ba tla hlaela khotla hosane dipula tse matla di leletse ona KwaZulu-Natal ka morao re batho ba hloka le bekeng e fetileng e sentse dumetse nako ka nnete se ka ba le ka fetolo jole hekalane ya hao obane One Freestate TV ditaba ke tsena ke latela Ho mamelo ha nyewe ya babelelo ba babedi ba qosetswang ho kwetela le ho bolaya Sibongile Phoshiangwana ho buseditswe morao fihla ka la 22 hona kgoding ena ya Pherekgong bakeng sa leseditse le malebana le kopo ya ho lokollwa ka beili Thaba Matekane le Lefolebeya ba hlahile go tshwenyane le kgotleng la dinyewe la Masqata wa Bloemfontein maobane masalla setopo sa Sibongile Phoshiangwana a ile a tholwa molatswaneng o haufi le mila wa M10 Bloemfontein tebeketse tharo tse fitileng mme ho santse ho emetse ditoko tsa DNA ho netefatsa hore masalao e felele a Sibongile kapa tjhe Mogatlo wa basadi wa ANC le batho la mangao Metro wa batjha wa EFF le wa Rise South Africa e sale ba ipelaetsa ka ntle ho lekgotla la dinyewe ba tseka hore babelelwa bao e leng ba bolai ba Sibongile Phoshiangwana le matjhaka Gatebe ba se lokollwe ka beili ditho tseo tsa mekga e seng e boletswe di ne di kokositse diplakati le ho bina dipina tsa tokoloho Letona la poloko ya baahi mebile le dipalangwa mona Freestate le Makhweng le tswa Mathai o na le teng le kgotleng la dinyewe la Masqata wa Bloemfontein le yena Go sa le jalo diqoso kgatlano le mmelelo bobedi leng Thomas Rankua tsa nenyewe nya matjhaka Gatebe di nyahladitswe ka dipehelo tse itseng mme o lokolotswe mahala ntle le ho lefa beili o ile hla go tshwanyane a le mong mme a nto fetela hape nyeweng enngwe e mo amahanyang le boshodu le kgotleng le leng la dinyewe la phapusi ya bolshome le metso e supileng So in terms of Section 75, Subsection 2 of Act 51 of 1977, your matter is hereby transferred to Regional Court number 17 for a first appearance today on the 15th of January 2024. You are therefore warned to now immediately after these proceedings proceed to report to court number 17 and remain there in attendance until your matter has been called. Do you understand? Your Worship, looks like my day might be a bit shorter in this court. May I kindly be excused? Which the court and college Ditaba di sa le jwalo ho mamelwa ha dingangisano tse nkile nako e telele tsa ho lokollwa ka beili ya Nhlanhla Jozi eo e leng melaelo wa bobedi ya belaelwang ka ho kwetela le bola matjhaka Gatebe ya dilemo tse 16 selemong se fetileng ho ile ha tswela pele lekgotleng la dinyewe la Bloemfontein le qwetha la hae le Njekeleng di Vries le ile la netefaletsa lekgotla le ho kgodisa lekgotla hore adrese ya botulo ya melaelwa wa lona e netefaditswe motjhutjhisi monghadi David Tlotli o ile a hloma Nhlanhla Jozi dipotso tse matla le ho mo hlalosetsa hore botjhutjhisi bona le nyewe e matla ho lo kgahlanong le yena empa la lo jwalo Jozi o ile a ematile bopakeng ba hae
gagwe ba re hana molato empa dumela hore cellphone eo a ileng a e reka ho batho ba tiang di-cellphone mebileng ebile yona e mo amahanyang le polao ya Mmatjhaka Kgatebe ka cellphone eo o e rekile ho e mong wa batibi ba di-cellphone e le molata wa Lesotho. Ntlanhla Josi o re sepolesa se mo tshwere ntle le mo tsebisa ditokelo tsa hae le mo hlalosetsa hore ke tlolo efe ya molao eo a e qosetswang. O re ke yena ileng ya thusa sepolesa ho fumana cellphone eo mo a neng e le teng Stakespruit ka ha a ne a e file nyatsi ya hae mme yona a mofa e nngwe hobane o ne a kgahluwe ke yona a ba boela lefa diranta tse 500. Josi o ile a seka meokgo a hlapanya hore ha ho letho leo a le tsebang ka ho nyamela le ho kotelwa ha Mmatjhaka Kgatebe. O ile a kopa tshwarelo ho ba lelapa la Kgatebe a jwetsa mme wa Mmatjhaka hore nnete e tla hlahella ka letsatsi le leng le hore babolai ba moradi wa hae ba tla tsejwa hore na ke bomang. A boela a rapela ho Morena Modimo hore setjhaba sa Mangaung se tsebe hore babolai ba Mmatjhaka ba tla tshwarwa. How many phones were recovered in your possession on the day of your arrest except the one that was recovered from your wife? Three. Sorry, Mayor Ali. Did you mean on my person or me? In your possession. With two or two, rather, not three. The third one is the one that was recovered from your wife. Yes, yes. Now, did you provide the members of South African Police Services with other additional information with regard to the cell phones regarding this issue as to whether there's any other cell phone that needed to be recovered except the one that was recovered from the wife? Ngaphandle kwaleya cellphone ke eyayifunyenwe kumgama ingaba wabachazela amapolisi ukuthatha ezinye izithema nezinye cellphone mhlawumbe ifake izithathu ezifunyenwe. Yes, one. And it is also a cell phone that I once used. Empa laolo jwale botjhutjhisi bona bo ile ba hana kopo ya hae ya ho lokollwa ka beili ka le reng o ntse ena le dinyewe tse pedi tse kenyelletsang ya ho otla le boshodu ba koloi Fixburg tse song ho phethelwe. Motjhutjhisi David Tlotli. The defense had completed their application on behalf of the applicant in this matter. State note that the worship time now is 25 minutes past 4. The state would not be in a position to call the state witness that we intend to call the investigating officer due to time constraints. The state is making an application with the assistance of the court as to matter be postponed for purposes of the further evidence by the state investigating officer due to time constraints for today, that we can proceed with the matter. Bopaki ba Josi bo ile ba senola hore e ka maponesa ha ba etsa ka ba potleketse nama moroso butswi ka hape ho bonahala ba entse diphoso tse ngatanyana ho tshwarweng ha Josi. Bopaki ba Josi bo ile ba ama batho ba neng ba tlile khotla maikutlo ka ha ane a dula keleketla dikeledi marameng a hae le ho bontsha ho ikwahlaya ka ho reka cellphone strateng a the ke ya mofu Mmatjhaka Kgatebe. And then you also spoke about someone who saw you being arrested on that particular day. And also saw that the police went to the very same person whom you took the police to look for. Ask about this person. So my understanding is that you were present at the time when the police went to ask the same person about whom you got the cell phone from. Also seen by the friend that
volunteered that information to you? Ndisathi kukhona ngamanye amazwi amapolisa xa bebesiya beyawubuza umntu ebuza lona owafumana iselfoni nje nalo mhlobo owayesona andibabonanga kodwa mna bendikhona kune-fish and chips xa ugqiba le-police station kune-police station elapha ngasethabule xa ugqiba le-police station amapolisa bebonise i-pijot i-15 seater enikhafile uba elinye ipolisa laze lathi masimehliseni kwenzela uba nomntu azomdescribe kwaxa uba izikhiya zenikhafu abaziphelanga. I was present, but I didn't see them because I was inside of a 15-seater Peugeot and I was handcuffed. And one of the police officials had said that I should be taken out or made to alight so that I can identify the person. But at that particular time, seemingly the keys were misplaced, which is was handcuffs. Rather, they had left the keys of the handcuffs at Park. And the purpose of the police to go and take you there where you said you found the cell phone was for you to identify the person who gave you the cell phone, correct? Kunjalo bamapolisa xa bakuthatha bekuyisa kulaa ndawo le-cellphone apho uyifumene khona ibisesokubana wena ukhombe okanye ubabonise ngomntu owayifumene i-cellphone kunjalo correct. And yet they are not allowing you to be in a position to go to point out the person who gave you the cell phone. How strange is that? Kodwa ke mangazathi uba abakuvumeli uba wehlike ubabonise okanye umkhombe ngomntu yile nto nami endimangazayo elinye i-CID laze lathi mabafihle ii-handcuffs ezezam ngejezi qhawa xa bayifumaneki nje ndaze ndathi ndicela bandithengele imask ukwenzela uba aba bantu bangazunga-identify. It is also what surprised me. And one of the CIDs of the police said that the handcuffs that I was tied up with should be hidden or concealed by way of using a jersey. But unfortunately, there was no jersey at their disposal. So I then suggested to them that a mask should be used in order for these people to not identify or see me. Kulapho i-CID elinye elelahamba layocela i-phone number sikalomntu bandibuza igama lakhe ndabaxelela igama lakhe nyhani bafikile i-CID ifikile wafumaniseka uba ukho lo mntu uyaziyo ingakho laa mntu isithi bafikele kuye wathi yena usesuthulu. And then one of the CIDs then went to go and request for his contact numbers. And indeed, seemingly this person was a known person. And indeed, the CID went, and that is when then it was said that indeed this person, that the police arrived to shepherd him, and then it was said that he had went to ho mela kopo ya hae ho lokolwa ka bile o tla tswela pele ka la bone mme tebelo ke hore paki ya mmuso e tlilo teka bopaki mo ihajela re tla leba ka mabenkele re tla boela re khutla han fela ka malmana a Sesotho. Mo re betsara o maela ona ke mokgatlalo wa bobedi wa ditaba tsa Sesotho kwana o tsebeletsong ya One Freestate TV. Babelelwa ba babedi ba qoswang ka ho se tsotelle ba tlilo hlala kgotleng la dinyewe la Mastrata wa Mogojaneng ka la boraro. Sena ke ka mora hore mmangwana wa ngwana ya dilemo tse 4 wa maplasing a Qibing le Mogojaneng a nyahlatse ngwana wa ngwana bo yena le motswalle wa hae a le mong tlasa sefate ha bona ba bolela hore ba tla ba molata ka morao o khutla ha ba khutla plasing eo ba kgeletsweng ho yona mo ho tlalewang hore ba nentse banwa jwala le ho ithabisa teng. Re itumetse madibeng ya dilemo tse 4 o ile a hana ho fapohela le bona moo a re o kgathetse mme o batla ho ya habo. Ho tlalewa hore mmangwana o ile a nna o tla ngwanenwa a mo qobella ho fapohela le bona plasing eo. Ba fumana re itumetse ya le siyo nakong eo ba menahanang le mehlala ya bona. Mokgatlo naha wa basebetsi ba merafong ha mole AMCU ba isitse Gold One makgotleng a dinyewe ka lebaka la ho tebela basebetsi ba makgolokgolo bijana kgweding ena. AMCU e boletse hore ba lelekile basebetsi ba ka ba 400 le motso le mong ka le reng ba ile ba ikenya ka lebaka la ho ikenya striking se se molaong.
ka Mphalane selemong se fetileng basebetsi ba AMCU ba ile ba tshwara boemedi ka sheshe ho tlalewa hore basebetsi ba bang ba morafong ba ile ba tshwara ntle le tumelo ya bona tlase mpeng ya lefatshe ka Tshitwe teng basebetsi bana ba ile ba nka matsatsi a 5 ba ipelaetsa kgahlano le lelekwa ha basebetsi ka mora boipelaetso bo ba Mphalane. Hi, good evening to you and your viewers. All AMCU can do at the moment is refer the matter externally, which is why we refer it to the CCMA. We don't have organizational rights yet, as the yard will also explain to you later, surely. We are busy with the process. We had a verification meeting on the 11th last week, Thursday, whereby we handed over about just over 1,300 stop order forms to the company. And the company now has until Friday to do its own desktop check of all these forms. And then hopefully we'll have some kind of a ballot or what they call a head count verification. Until that time, unfortunately, we cannot represent members internally. However, at the CCMA, we are able to, and that's why we proactively chose to refer the matter so long. Ramaswa Phethahatso wa iThekwini Mxolisi Kaunda o re ka Mmanta a thapama palo ya batho ba hlokaetseng ka Makgathikgola metrong eo mafelong a sa tswa feta beke e ne eme batho ba tsheletseng. Batho ba bang ba babedi ba ntse ba nyametse mme ha ba iso fumanwe. Sefefo sa Moqebelo bosiu se boneng dipula tsa dimilimitara tse 100 metsotsong e ka ba 90 kaofela ile ya ama haholo dikarolo tse ka leboya tsa metro eo. Batho ba fetang 1,000 ba amehile mme ho lebeletswe dipula tse ding tse matla bekeng ena. On Saturday, we're expecting only level 2 of rainfall, but what came is above, is beyond level 2. So it shows that you can predict the weather, but you can't be accurate and be 100%. Even scientists can't be 100% about what the magnitude or the volume of rainfall that will be coming exactly to each and every area. So ours is to conscientize our communities, those who are living in the rivers, those who are living along the rivers, in river banks. They need to move immediately. Once they see that the rain is starting to intensify, they need to vacate, because the issues of clothes, the issues of other material and goods, that will be seen. What becomes more important and our primary objective is to save lives more than anything. Diakalo le hlakoreng la rona ha re lebe ho Lebza Nation ena malala la tsone le tsa ditaba tsa dipapadi hang fela ka mora mona. Setlhana la pengile pila holo ka ditabo tse ngadi mileng tsona ba pila pengile di medisana go nyana jwe ke na re sheba jole tsena ditaba tsa dipapadi kena ya cricket. Ha re sheba jole hore letsatsi lena la kajeno ho setswile he matsatsi ka banga mararo pele ho thakgoeng ha dipapadi tsa mohope wa lefatshe wa cricket wa batlana ba ka tla selemo tse ka bantse le shome le metswe e ropong tse re tsona di tla thakgwa kwano naheng ena ya Afrika Borwa. Mohi re ka sheba jole ha ile hore dipapadi tsena ke mane mo teng tla hlotloqalella ka bapala ka la 19 kgweding ena ya Pherekgong se jole ka la 19 kgweding ya Hlakola selemong sena sa 2024 a nang le metswe e mene mme di tla bapala jole ka mane ka Mangau Oval Bloemfontein di thakgowa ka parka sheba jole ha ile hore ke dipapadi tse ka bantse le shome kaofela tse tla bapala jole ka kwano ka province ena ya Freestata. Ditabeng tse ding hape papading ena ya cricket re ka sheba jole ha ile hore Cricket South Africa CSA ke mane mo teng e ntseng jole he phatlalatso ya sehlopha sa naha sa Mafumahadi sa di-Proteas be re ba tla hle batlo le ba jolo ka mane ka neng ya Australia bakeng sa dipapadi tsa T20 ka isena le tsena tsa ODI mme re sheba jolo ha ile hore dipapadi tsena di tla hle ka bapala jolo ka la 27 kgweding ya Pherekgong ise jolo ka la 18 kgweding ya Hlakola mme re sheba jolo ha ile hore sehlopheng se kgethilweng re sheba jolo ha ile hore letswalla la kwa motsungona wa Botshabelo karolonyane ya J re bua jolo ka ena Masabata Classic ke e mong wa barwetsana ba teng hlopheng sena sa naha mme re ka sheba jaka ka baraka hopola hore yena o tswa jole hlopheng sena sa Fidelity Titans se re nga nnete he o ntsa se bapalla mothating wa jole ke na o tswela pele ka bokamoso ba hae. Tabeng tse ding hape re sheba jole ha ile re papading tsena tsa Betway SA20 tse ntse di tswela pele kwano nang ena Afrika Borwa re sheba jole hlopheng sena sa Durban Super Giants ba hlotse hlopha sena sa Joburg Super Kings ka mematho ka pare ka reng di rane tse ka bantse 30 ana le metso e supileng mme mo ka ubere e bile le kgalala Hendrik Klassen ke mong wa ba hlankana ba sebeditseng hantle kapa o entse jole he mosebetsi o moholo bakeng sa ka thusa jole hlopha sena sa bona sa Durban hore ba tle ba sebetsa hantle papading ya letsatsi lane la maopane.
ha re ke re shebe le papadi tsena tsa 2023 AFCON papading ena ya bola maoto re netswe le he sephetho naha ya Senegal ba sireletsi ba sekola ba hlotse naha ya Gambia ka dintlha tse ka bantse 3 ho noto fela. Cameroon ba bapala ka ho lekana kgahlano le naha ya Guinea ka dintlha e lengwe naha ka nngwe. Algeria ba bapala ka ho lekana kgahlano le naha ya Angola ntlha e lengwe sehlopha ka senye. Letsatsi le ka jeno Burkina Faso e bapala jwalo naha ya Mauritania. Athina konyana jwalo ke ntse re bua papadi ntse tswela pele ke papadi e bakeng tsa naha ya Tunisia ka sena jwalo le Namibia. Mme papadi e reng ka nnete he ke yona ya o qetela e phethela jwalo letsatsi la ka jeno ke mo teng Afrika Borwa e tla beng re sheba jwalo ha ile re ba beile jwalo he mahlo yona ma Afrika Borwa mme bafana ba tla bapala jwalo kapa bankana le naha ya Mali ka hora ya 10 letsatsi lena la ka jeno. Mme re sheba jwalo ha ile naha tsena ka bobedi ba tsona kgetlo la o qetela kapa re ka sheba jwalo ha ile re makgetlo ka banga mahlano ka ofela ba tiana dipapading tsena tsa matjhabeng tsa tsena tsa setswalle ka tsena jwalo tsena tsa kontinente. Mme Afrika Borwa ke mane mo teng e kgonno ka hlola jwalo he naha ya Mali makgetlo a ka bang a mabedi ka ofela. Jwale mokotlisi wa hlopha sena sa naha sa bafana Hugo Bruce o re ke mane mo teng ha ipona jwalo e lore lena tabele lekgetlo la hae la bobedi e lore ke karolo ya dipapadi tsena tsa AFCON. Mme tabatabelo ya hae kapa phihlello ya hae ke o bona jwalo e lore ba sebeditse hantle papading ena ya bona ya pula madiboho kapa dipapading tsena tsa kontinente ena ya Afrika. Bruce a re sheba jwalo ha ile re lekgetlo la pele ha na iphumana jwalo e lore la hapa jwalo he mohope ona kontinente ena ya Afrika AFCON ile ka selemo sena sa 2017 ha na kwetlisa kamane kana nyane ya Cameroon. Ha re tshepele dumela hlopha sana ya Afrika Borwa ba tla sebetsa hantle papading letsatsi lena la ka jeno. Moilapeng ke tsona tse gone difere tsena tsa ditaba tsa dipapadi re ke dinletswe le he kgaitsedi ya ka e bakeng sa utlwa hore naka nnete di tsamaka tsile jwang tsena tsa boemo ba lehodimo. Ke rata ha mpitsa o mpitsa jwang kgaitsedi? Ke le ba mampudi mohira di fetela tsa ka jeno re lekole di kgrata tsa di temperature kwa no provinceng ya Free State. Wena lo ka mono ka Bloemfontein Boroklands Botjhabela di tla phamela tsa mashobedi ya metso e mehlano Thapama o se di ditsutso le shomele metso e mene ka mongobolo ka di percent tsa mashomene a motsomong ka mono ka Bohlokong Bethlehem di tla phamela tsa mashobedi ya metso e meraro fela o seng di ditsutso le shomele metso e medi ka kgolo ya pula ya di percent tse mashome a robong ka mono ka Excelsior Mahlatswetsa di tla phamela tsa mashobedi ya metso e robong o se di ditsutso le shomele metso e mene la pula le kenze di% tse 50 ka moya tla foka bobebe o lebile bophirima ka mono ka Ipopeng Forest Method di tla phamela tsa mashobedi ya metso robong ha no pula tse lebeletsweng fela tla kwala go kgatha dibaka mongobolo kenze di% tse 40 ka ofela ha re fetela ka Intabazwe o tla phola motshega ka tsa mashobedi ya motso mong o sente ditshutso le shomelo motso mong mongobolo kenze di% tse 20 a metso e meraro ka pula e tlana ka matla makeng Kroonstad di tla phamela tsa mashobedi ya metso tsheletseng o sente ditshutso le shomelo metso meraro gona la pula le kenze di% tse 20 moya tla foka sesanyane o lebile le boya bophirima ka mono ka Thapa Mvel go Mbodu Warren di tla phamela tsa mashobedi ya metso robedi Thapama gona la pula ke di% tse 30 moya tla foka ka dikilometara tse 10 robedi lebile le boya bophirima Sasolburg Samdela re a phethela di mashomabedi ya metso e mene Thapama o sente ditshutso le shomele metso e mene ate pula le beletsona ka di% tse 70 ka ofela mo hidia ka letsa ka jeno ha re kopane hape na go nyetlang kwano ho One Freestate Television. One Freestate Television. The future is now.